Saa saba ziruzuye muri studio za Alpha TV ni Rwanda, ndabaramukije reka nizere ko mwese mumeze neza cyane muri aya masaha. Ni Alpha nibigira, turi kuwa mbere Ugushyingo 2024 n'umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda kuri Alpha TV ni Rwanda, mbahaye ikaze. Umuhuza show, icyitegererezo ku bakeneye ubuzima bwiza, dutanga serivisi zitandukanye za kubakira ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Twigisha abatugana kuvanga amarangi y'amoko yose ndetse no kuyasiga. Tubafitiye sonorisation zifashishwa mu birori bitandukanye, yaba mu bukwe, amaniversaire ndetse n'ibindi byose. Abakeneye imyambaro y'ibirori, imyambaro y'abageni ndetse n'ababagaragiye bose, abifuza imyambaro isanzwe ya buri munsi, dufotora amafoto y'ubwoko bwose, dufite photocopieuse ifotora impapuro z'amoko yose. Tubafite abatekinisiye bifashishwa mu gusana inzu zangijwe na imidite, aba kandi n'inararibonye mu gusiga amarangi inzu zanyu zigashashagirana by'agahebuzo. Turangira abakozi bakeneye imirimo, twanarangira abakozi ababifuza. Tubafite abakora akazi k'ubuzamu, abakora mu busitani, abashoferi ndetse n'abandi bifuzwa mu buzima bwa buri munsi. Kubifuza amazu rero, ibibanza ndetse namwe mwifuza imodoka, abifuza kuzigura, abifuza kuzigurisha ndetse no kuzikodesha, mutugane nitwe baranga bahebuje abatugana bose. Akarusho kandi abafite indwara zabazengereje, indwara zirimo amibe ndetse n'izindi zitandukanye, tubaha imiti mugakira mu kanya nk'ako guhumbya. Abafite ibibazo byo kutanoza amabanga y'abashakanye, mutugane tubaha umuti ubakiza ibyo bibazo byose byabasenyera ingo. Duherereye Kicukiro hafi ya gare ya Nyanza, hafi y'ikibuga bigishirizaho imodoka. Duhamagare kuri telefoni igendanwa 0788272980 cyangwa se 0788335157. Tukurangira aho dukorera. Umuhuza shop, igisubizo cy'ubuzima kuri buri wese. Amakuru yacu munyemerere tuyahere hano mu Rwanda, mu mujyi wa Kigali, aho umugabo yabonetse mu nzu yapfuye amanitse mu mugozi. Ni mu gitondo cyo ku wa kane ku munsi w'ejo tariki 31 ukwezi k'Ukwakira 2024 mu murenge wa Muhima mu kagari ka Kabeza mu mudugudu w'Ikaze. Umugabo yasanzwe yiyahuye amanitse mu mugozi w'inzitiramibu yashyizemo umwuka. N'umugabo witwa Ndahimana Jean Bosco w'imyaka 45 y'amavuko, bivuga ko ngo yasanzwe mu cyumba amanitse nyuma yuko umugore we yahageze agasanga amanitse, agahita atabaza abaturanye n'inzego z'ibanze. Nkuko ibyaya makuru byemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kabeza Bizimana Eugene, yavuze yuko ngo ahagana saa tatu ngo abaturage bahuruje babwira aba bayobozi ko uyu muntu wiyahuye. Bahageze basanga n'umugabo wari umanitse mu mugozi wa supanete mu cyumba. Bizimana kandi yakomeje avuga yuko Ndahimana yaramaranye n'umugore w'imyaka 8 kandi ko ngo babanaga mu buryo bwemewe n'amategeko, gusa ngo yaramaze iminsi adahari, yaragiye gusura iwabo ahagera umunsi yiyahuriyeho. Abaturanyi b'uyu muryango bemeje ko nta makimbirane bajyaga bagirana, ko ngo babanaga bisanzwe. Bakavuga ko kandi baherukaga uyu mugabo ku munsi wari wabanje, akaba hari ku itariki 31 Ukwakira 2024 masaha y'isayine z'ijoro, aho yatandukanye nabo babanaga mu rupangu, ngababwira ko ngo agiye kugura itabi akagaruka ajya mu nzu kuryama, nyuma bagatungurwa n'inkuru y'urupfu rwe mu gitondo y'akababaro. Uyu muryango wari umaranye imyaka 8 nkuko twabivuze haruguru, wari utarabasha kubona urubyaro. Murambo wa nyakwigendera ukaba wajyanwe na RIB ku bitaro bya Kacyiru gukorerwa isuzuma mu gipereza ku cyateye urupfu rwe rigikomeje. Reka kandi mu makuru asana y'imyidagaduro tubabwire yuko uwitwa Gasore Pacifique
benshi bazi nka Yakamwana mu biganiro bitambuka ku muyoboro wa YouTube yatawe muri yombi ku wa kane tariki 31 ukwezi kw'Ukwakira 2024. Uyu Yakamwana cyangwa se Gasore Pacifique yafatiwe ahakorera urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro aho yari yagiye gukurikirana urubanza rwiburanisha ruregwamo Miss Nshuti Divine Muheto na Sengabo Jean Bosco uzwi nka Fata ku mavuta. Uyu Yaka yatawe muri yombi azira guteza akavuyo ku rukiko, amakuru akaba yavugaga yuko ngo yaba yari yasinze. Uyu Yakamwana yari yahoze ku rukiko ari gutera urwenya n'abapolisi bari baje gucunga umutekano, gusa ntabwo ari ubwa mbere uyu atawe muri yombi kuko mu gushyinga umwaka ushize yari yatawe muri yombi akurikiranweho icyaha cyo gukomeretsa ku bushake, gusa nyuma y'igihe gito aza kurekurwa. Mu mujyi wa Kigali kandi tuve mu karere ka Kicukiro twerekeze mu karere ka Gasabo aho umugore yiyiciye umwana we agira ngo ababaze umugabo we babyaranye uyu mwana. N'ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Gasabo ku wa kabiri w'iki cyumweru turi gusoza bwakiriye dosiye y'umugore wiyiciye umwana we w'umukobwa ufite umwaka umwe n'amezi 6. Akaba rero uregwa atuye mu mudugudu wa Mbabe mu kagari ka Mbabe mu murenge wa Masaka ho mu karere ka Kicukiro. Icyaha rero akurikiranweho cyakozwe ku itariki 20 Ukwakira 2024 ubwo yicaga umwana we akamuryamisha ku buriri yararagaho nkuko iyi nkuru ibivuga. Ni inkuru ivuga ko kandi ngo yabanje kuvuga ko umugabo we ari we wishe uwo mwana amukubise ku gikuta, ariko nyuma aza kwemera ko ari we wamwisha munize. Avuga ko intandaro y'urupfu rw'uyu mwana ari amakimbirane yo mu muryango kuko ngo yabikoze agira ngo ababaze umugabo we. Icyaha cy'ubwicanyi akurikiranweho n'ikimuhama ahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu hashingiwe ku ngingo y'107 y'itegeko nimero 38/2018 yo kwa 3 ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange nk'uko ryavuguruwe kugeza ubu. Tuve mu mujyi wa Kigali twerekeze mu ntara cyane y'uburengerazuba mu karere ka Rubavu aho umukuru w'umudugudu yafunzwe akekwaho kwiba inka z'abaturage. Ni umukuru w'umudugudu wa Rushubi mu kagari ka Gikombe mu murenge wa Nyakiriba ho mu karere ka Rubavu ufunzwe akekwaho kwiba inka z'abaturage. Ni amakuru yamenyekanye aho uyu Ndagijimana Rukwene uyu yafunzwe akekwaho kwiba inka mu murenge wa Mudende. Uyu Ndagijimana Rukwene yari yibye inka z'abaturage ahita atabwa muri yombi. N'imbarutso yo gutabwa muri yombi rero na makuru ubuyobozi bwamenye mu masaha y'igitondo yo ku wa 30 Ukwakira 2024 ubwo yafatanwaga inka y'injurano yibwe mu murenge wa Mudende mu kagari ka Ndoranyi ho mu mudugudu wa Nyabishongo. Ngubwire ko kandi muri aya makuru ngubwire ko inka yibwe yari ya Nsengiyumva Alphonse, gusa Rukwene nyuma yo gufatwa yahise afungirwa kuri sitasiyo ya RIB ya Kanama naho inka isubizwa uyu Nsengiyumva Alphonse. Mu mujyi wa Kigali kandi mu bigendanye n'imanza n'inkiko ku munsi w'ejo ku wa kane ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro habereye urubanza rwa Miss Rwanda 2022 Muheto Divine aho yasabiwe ibihano bitandukanye ku byaha aregwa. Akamubwire ko kandi ubushinjacyaha bwasabiye Miss Muheto Divine guhanishwa igifungo cy'amezi 6 n'ihazabu y'amafaranga 180,000 cy'amafaranga y'u Rwanda ku cyaha cyo gutwara ikinyabiziga yasinze. Ku kindi cyaha cyo gutwara nta ruhushya rero cyangwa ibizwi nka permis ubushinjacyaha bwamusabiye igifungo cy'amezi 2 n'ihazabu y'ibihumbi 10. Ubushinjacyaha bwamusabiye kandi gufunga umwaka umwe ndetse kandi no gutanga ihazabu y'ibihumbi 30 by'amafaranga y'u Rwanda ku cyaha cyo guhunga nyuma yo guteza impanuka. Muri rusange ubushinjacyaha bwasabiye Miss Muheto gufunga umwaka n'amezi 8
n'ihazabu y'amafaranga ibihumbi 220 kubera ibyo byaha bitatu aregwa. Miss Muheto Divine amaze imyaka 10 amaze iminsi 11 afunzwe kuva igihe yafatiwe, gusa we yavuze ko ngo iminsi 11 yose amaze afunzwe yize isomo rikomeye ku buryo ngo ibyo yakoze bitazongera. Uyu kandi Miss Divine Muheto mbabwire ko ibi byaha byose bigaragaza yuko bihamijwe nkuko nawe yagerageje kubyemera, kuko nubundi byari byagaragaraga. N'imodoka rero yari atwaye mu bwoko bwa Kia Sportage yakoze impanuka, akaba rero ari ubwo yari yasohokeye mu kabari ka Atelier Dive, akaba rero ariho yasohotse masaha y'isa sita z'ijoro maze agonga ibi bikorwa remezo, nyuma atabwa muri yombi. Mu ntara y'Uburengerazuba dusubireyo mu karere ka Rusizi, tukiri ku bivugwa bigendanye n'impanuka, tubabwire yuko imodoka ifite plaque RAH 642E yavaga mu murenge wa Muganza yerekeza mu Bugarama mu karere ka Rusizi itwaye abari mu bukwe yakoze impanuka yakomerekeyemo abantu 10. Impanuka yabaye ubwo iyo modoka yari itwawe na Nikuze Vincent yageraga mu mudugudu wa Gisozi kagari ka Cyarukara mu murenge wa Muganza mu karere ka Rusizi, maze rero akaba rero yaraje guhura n'umwana wambukaga umuhanda yamukatira akagonga umunyegari n'abandi bantu. Umwe mu bari aho impanuka yabereye yavuze yuko iyi modoka yahuriye n'uyu mwana wambukiranyaga umuhanda ahataraho abanyamaguru bambukiraga bizwi nka zebra crossing, maze ngagikatira wa mwana yahise agonga umunyegari babisikanaga maze arakomereka. Nako kandi uyu w'imodoka yakomeje nyuma agonga abantu 6 bari baraho bakorera amagare, nabo barakomereka, anakubita igiti imodoka irangirika bikomeye. Nako kandi watanze amakuru yandi yavuze yuko ngo yavuye mu bitaro bya Gihundwe kureba musaza we wakomeretse ukuboko no mu rubavu, ngo akavuga ko ngo asize ibitaro bya Gihundwe bimwohereje mu bya Kibogora ngo kuko ngo basanze amerewe nabi cyane. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano mu muhanda Superintendent Emmanuel Kayigi yamije ibyaya makuru y'iyi mpanuka, yavuze ko ngo yatewe n'uburangare bw'umushoferi wari utwaye iyo modoka. Kandi tukiri muri kano karere ka Rusizi tuve ku by'impanuka tubabwire ku by'urupfu rw'umukobwa wasanzwe yahuje umugozi amanitse mu nzu. N'umukobwa w'imyaka 15 y'amavuko witwa Nishimwe Fiete umudugudu wa Gatanga mu kagari ka Gakoni mu murenge wa Muganza mu karere ka Rusizi, akaba yigaga mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza mu ishuri ribanza rya Ruganda riri mu murenge wa Rwimbogo. Akaba rero ngo basanze yikingiranye mu cyumba amanitse mu mugozi, hagakekwa ko yaba yiyahuye. Watanze amakuru kuri Alpha TV Rwanda yavuze ko ngo yageze mu rugo rwahabera ibingi masaha ya saa 1:35 hashize iminota 5 nyakwigendera ajyanwe mu kigo nderabuzima cya Muganza. Avuga ko kandi amakuru ngo yanda hari ngo nuko umukobwa byavugaga ko ngo atwite, bagenzi be rero ngo biganaga bakaba abinuganugaga ariko nyina atarabimenya neza nyuma yuko abihishwe n'uyu mukobwa. Uwo muturanyi kandi yavuze ko ngo mu gitondo cyo ku wa 3 tariki 3 Ukwakira 2024 ngo nabwo yanze kujya ku ishuri y'umukobwa, nyina yanga kongera kumubaza impamvu ko bitabyara intonganya, aramwihorera ajya guhinga. Umwana rero ngo abonye nyina avuye mu rugo ngasigaranye na karumuna ke gato, ajya mu cyumba asanzwe araramo yari yamanitsemo umugozi arikingirana awujyamo. Ako karumuna ke ngo kamubwiye ngo agakingurire kumva nta kinguye, karakomeza karakomanga ngo
kumva ntawe ugasubiza ngo kari kazi ko mukuru wako arimo urugi rero ngo runakingiye imbere. Yavuze ko kandi umurambo wahise ujyanwa ku kigo nderabuzima cya Muganza bawohereza ku bitaro bya Mibirizi, gusa andi makuru ngo akavuga ko ku bitaro basanze koko umwana yari atwite, hafatwa icyemezo cyo kumushyingura, akaba yarashyinguwe mu masaa 10 z'umugoroba zo ku wa gatatu w'iki cyumweru turimo dusoza. Umuyobozi w'akarere ka Rusizi Dr Kibiriga Niseti yavuze yuko ngo aya makuru ngo yayamenye ko ngo hagikorwa iperereza ngo hamenyekane impamvu nyayo yateye umwana w'imyaka 15 kwiyahura. Mu ntara y'Uburasirazuba mu karere ka Gatsibo aho umwana yarumye nyina urutoki maze ararucana. Umuturage witwa Bantegeye utuye mu mudugudu wa Gatovu mu murenge wa Kiziguro ko mu karere ka Gatsibo hari kuvugwa ko ngo umuhungu we yibyariye aherutse kumuruma urutoki, ndetse ngo avuga ko ngo abaganga bemeje ko ngo bagiye kuruca. Asobanura ko ngo byatangiye ubwo uyu muhungu we yazaga mu rugo iwe, ubundi agasanga hari abashyitsi agatangira kubakubita. Nyina yavuga ngo uyu muhungu agahita amwadukira. Umubyeyi rero akaba rero akomeza avuga ko ngo uyu mwana we yahise afata inkoni kayimukubita ku kuboko inshuro 2 ngo ubundi afata urutoki araruruma cyane, maze ngo ararujajanga ubundi takayumva mu mubiri asa nkaho igufa ryacitse. Uyu mubyeyi kandi yavuze ko ngo yamurekuye urutoki rurimo kuregarega amaraso yuzuye mu kanwa k'uwo mwana we ngo wamurumaga ajya ku muhanda. Kubw'amahirwe hanyura uwitwa Rutikanga ahetse kuri moto umugore we avuye ku kazi, abonye ibyabaye amugirira imbabazi amujyana ku bitaro, ariko ngo yarimo avuza induru ndetse yambaye inkweto imwe. Nako kandi ngo umubyeyi yavuze yuko ngo nta kibazo yari afitanye n'uyu muhungu we, gusa ngo yarasanzwe avuga ko ngo uyu mama we atamukunda ugereranyije nuko akunda abandi bana bavukana. Yakomeje avuga ko kandi kubera ko ngo yabanje kwivuza atigeze abona uko ageze ikibazo cye mu buyobozi, kuri ubu ngo akaba aribwo agiye gushyikiriza iki kibazo cye inzego zitandukanye z'ubuyobozi. Umuyobozi w'umudugudu wa Gatovu ibi byabereyemo Ngarambe Felicien yavuze ko ikibazo ngo cyabereye muri uwo mudugudu, avuga ko ngo uwo musore ngo yari asanzwe afite ingeso yo kuruma abaturage, cyane ko ngo atari umuntu wa mbere yararumye, ndetse ngo avuga ko kuri ubu uwo musore bamubuze batazi n'aho aherereye. Mu baturage batuye muri ako gace bavuze ko ngo ibyo uyu musore yakoze ari amahano. Reka dufata akaruko gatoya tugaruka twigeza hanze y'u Rwanda mu yandi makuru havugirwa. Nutsa ko ikirafata Ivene Rwanda Nyiralfa Nibigira turacyakumwe namwe makuru yacu yo hanze y'u Rwanda nayo mu Rwanda mu Kinyarwanda. Kubaho kwa none nshuti yanjye no kugira umwuga ukurengera ejo hazaza. Nadine n'abandi basore n'inkumi babimenye kare bagana LWD Tiveti Center, ubu barakirigita ifaranga mu baturanyi babo. Nawe tugane tuguha ubumenyi buzagusazisha neza ejo hawe hazaza. LWD Tiveti Center yatanze amahirwe yo kwiga imyuga ku bantu bose. Twigisha imyuga yo kudoda, gusuka, gukora ubwizi bizwi nka makeup, by'akarusho kandi twigisha gukanika amagare ya siporo, bimwe mu bifitiye akamaro urubyiruko. Nawe rero ayo mahirwe y'imboneka rimwe ntagucike. LWD Tiveti Center tuguha ubumenyi mu myuga inyuranye, ugasohoka uri intyoza ku isoko ry'umurimo kandi mu gihe gitoya. Kwiyandikisha birakomeje ku mashami yacu ariyo Kicukiro na Rwamagana ahazwi nka Buswayirini. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri nimero zacu zikurikira arizo 0784 45 none 51 cyangwa se 0795 98 77 ari kandi na 0782 53 LWD Tiveti Center, umwuga wawe ejo hawe heza. LWD Tiveti Center, iga ukore utere imbere.
Hanze y'u Rwanda mu gihugu cya Zambia hakomeje gusakara amakuru y'urupfu rw'abantu 8 barimo 6 bo mu muryango umwe bapfuye nyuma yo kugwirwa n'ikirombe gishukurwamo amabuye y'agaciro. Ni ku munsi wo kuwa gatatu w'iki cyumweru turi gusoza tariki ya 3 Ukwakira 2024, polisi yo muri iki gihugu yemeje aya makuru ivuga ko ngo abapfuye nta ruhushya bari bafite rubemerera kujya mu kirombe bacukuragamo amabuye yo mu bwoko bw'umuringa. Ni gace ka Chingola, aka karere gaherereye mu majyaruguru y'umurwa mukuru wa Lusaka. Bikavuga ko rero ngo abandi bagera kuri 2 bashoboye kurokoka impanuka mu gihe undi umwe yaburiwe irengero. Ibi bibaye nyuma y'uko muri Zambia higanje ibikorwa byo bucukuzi bw'amabuye y'agaciro bitemewe binahitana abatari bakeya. Nako kandi by'umwihariko muri iki gihugu cya Zambia ibirombe bikunze kugwira abantu biturutse ku mpamvu zirimo gucukura ahatemewe n'amategeko, inkangu ndetse n'imvura nyinshi bikabugariza. Babwire ko kandi abaturage b'Kinshasa bitabiriye imyigaragambyo yabaye kuri uyu wa kane tariki ya 31 Ukwakira 2024 mu karere ka Changu, cyane kuri Boulevard Lumumba. Iri ni itsinda ry'urubyiruko rwatwitse amapine kandi ruhagarika ibinyabiziga kugira ngo ruvuge ngo oya ko kugerageza kuvugurura itegeko nshinga kwagaragajwe na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Inyuma y'iminota irenga 30 nk'uko iyi nkuru dukesha mediacongo.net yavuze yuko ngo abigaragambyaga batatanyijwe hakoreshejwe ibyuka biryana mu maso ngo byarashwe n'abapolisi bo muri Swadiloni Mobile. Bamwe mu bigaragambyaga bataye muri yombi nyuma yo gushaka kurwanya abapolisi. Urubyiruko rero ngo ntirwagaragaje cyane aho rubogamiye muri politike, ahubwo ngo rwerekanye ku mugaragaro ko ngo rwamagana izina ry'ishyaka riri ku butegetsi ari ryo rya Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Rishaka ngo ryashakaga kuvugurura itegeko nshinga ngo Tshisekedi azagume ku butegetsi nyuma ya manda 2 yemerewe ubu ngubu. Tukiva kandi kuri Tshisekedi tubabwire yuko uyu nyuma yo kuva i Kampala yaraye ageze mu Burundi, akaba rero ari bwo yageraga i Bujumbura akubutse i Kampala, aho kuwa gatatu yagiriye uruzinduko rw'amasaha make. Akaba rero Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaraye i Bujumbura mu Burundi, aho yari yitabiriye inama y'abakuru b'ibihugu bihuriwe mu isoko rusange rya Afurika y'Iburasirazuba n'iy'Amajyepfo bizwi nka COMESA. Uruzinduko rwasize we na Perezida Yoweri Kaguta Museveni baganiriye ku ngingo zitandukanye zirimo ikibazo cy'umutekano muke wo mu burasirazuba bwa Kongo. Kuri uyu wa kane w'ejo hashize ni nabwo inama y'abakuru b'ibihugu bihuriye muri COMESA yabereye mu Bujumbura ariya mu Burundi. U Rwanda rwari buze kwihagarirwamo na Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Sebayizi Prudence bayitabiriye mu cyimbo cya Perezida Paul Kagame. Nyamabanga bukuru bwa COMESA bwavuze ko ngo muri iyi nama abakuru b'ibihugu na za guverinoma bazaganira ku bibazo bitandukanye Afurika ifite, cyane ku bukungu buhungabanywa n'imihindagurikire y'ikirere. Teganyijwe ko kandi baganira ku buryo bwo kongerera agaciro ibikoresho by'ibanze bituruka muri utu turere no gushakira urubyiruko imirimo binyuze mu guteza imbere urwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'ubukerarugendo. Hirya y'iyi nama byitezwe ko Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi uri bushyikirizwe inshingano y'ubuyobozi bukuru bwa COMESA asimbura Hakainde Hichilema wa Zambia ari bwakire Tshisekedi bagirane ibiganiro biri bwibande ku mutekano wo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Burundi busanzwe bufite muri iki gihugu batayo zirenga 10 z'abasirikare
bagiye gufasha ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntambara bahanganyemo n'inyeshyamba za M23. Kugeza ubu kandi cyakora aho kugira ngo FARDC, FDNB, FDLR n'ingabo za SADC ugashyiraho n'abazarendo n'abacancuro ba Wagner babashe kwambura M23 uduce igenzura. Umutwe ukomeje kwigarurira utundi duce dushya, by'umwihariko utwo muri teritwari ya Warikare umaze hafi ibyumweru 2 winjiyemo. Tuki muri Kongo kandi tubabwire yuko kajugujugu ya FARDC yikubise hasi igasandara maze hapfiramo abantu batari bakeya. Ni kajugujugu rero yo muri ubu bwoko mureba namwe kuri uyu wa gatatu tariki 30 Ukwakira 2024 nibwo impanuka yayo yabaye. Amashusho agaragaza iyi ndege ya kajugujugu agaragara irimo gushigurumana, ari abaturage basakuza bavuga ko hahiriyemo abantu. Ikajugujugu ya FARDC yakoreye impanuka i Kinshasa ku kibuga cy'indege cya gisirikare cya Ndoro. Akaba rero umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka General Faye Ngama yemeje ko ngo abantu 3 bari muri iriya kajugujugu bose bapfuye nkuko byatangajwe n'itangazamakuru ryo muri iki gihugu cya Kongo Kinshasa. Bwa mbere byari byatangajwe ko ngo impanuka yaguyemo umuntu umwe, ariko ngo nyuma abandi 2 bari muri iriya ndege barapfuye bapfa bageze kwa muganga ku bitaro byitwa Limete. Hari hashize akanya gato abakanishi bakoze indege yakoze impanuka, ikaba ngo yari iri mu kirere bari gusuzuma ko ngo yakize, ariko ibyayo ntibyaje kubahira. Reka kandi nkubwire yuko amakuru yacu tuyasoreje hanga wakoze kubana natwe. Mukomeze mugire ibihe byiza. Nyina Alpha nibigira amakuru yarayo kuri Alpha TV ni Rwanda. Nyagasani abarinde. Ukeneye ikibanza cyiza, ukeneye inzu yo guturamo ifite igipangu gifite parcelle na annex z'agatangaza, tugana iwacu mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali mu kagari ka Nyabugogo. Tubafite inzu nziza ifite douche na toilette zirenze imwe mu nzu, ndetse kandi na parcelle yagutse irimo inzu zikodeshwa imbere mu gipangu nziza. Niba wifuza aho gutura heza witegeye ubwiza bwa Nyarugenge n'imisozi ya Gasabo, Kamonyi na Rulindo, bizafasha umuryango wawe kubaho unezerewe cyane. Twitegeye hafi nka Norvège Karama, heza hayobotswe na benshi kuko niho dutuye. Ni amafaranga make cyane, miliyoni 60 gusa z'amanyarwanda, nicyo giciro kihabereye. Erega keza karigura mugenzi wanjye. Duhamagare kuri telefoni igendanwa 0788820481 maze tugutembereze ubwiza bwaho. Icyubahiro cyawe naho tuzi umuryango wawe. Muraho, nitwa Nigena Josiane, nkaba nkorera company yitwa MU Insurance ishami rya Nyabugogo. Product dutanga harimo motor insurance, harimo fire insurance, general accident insurance, engineering insurance, bama bonds, marine insurance, money insurance, travel insurance, aviation insurance n'izindi. Twabashishikarizaga rero kutugana, dutanga serivisi nziza. Tukaba twari mu imbere ya Beka mu etaje y'uwitwa Jacobo, etaje ifatanye na station SP. Ikaze rero, ni karibu. MU Insurance ni ya kera, imaze igihe iri gukora cyane kuko yahinduye izina. Mbere yitwaga Phoenix Insurance, ubu ngubu yitwa MU Insurance. Ikaze bakiriya beza, murakoze. Lilies Shop, iduka ry'icyerekezo ku bakeneye ibyo kurya by'amoko yose. Turaranguza tukanacuruza detaye, tubafitiye ibyo kurya by'amoko yose. Umuceri mwiza uyu wahogoje abawuguriye iwacu, isukari nziza, ifu ya kawunga ya yindi ryohera uwayikoresheje. Tubafitiye ubugari mwakunze bwo ku buhanda ahazwi nk'igitwe, amakaro na buka, amavuta aryohesha indyo, sauce tomate ya salisa n'ibindi mwakenera hano iwacu. Umwihariko wacu kandi nuko tubafitiye amafu y'ubwoko bwose ndetse n'amafu avangiye hamwe kandi atunganyije neza. Tubafitiye ibyo kunywa, amata meza ndetse n'amazi by'uruganda rw'Inyange. Urahasanga ibikoresho by'isuku, Kotex ku badamu n'abakobwa, Pampers
pampegisi ku bana, papiye hijenike ndetse n'ibindi bikoresho by'isuku utasanga ahandi. Dukorera mu isantere ya Ruyenzi ku cyapa cya mbere cya taxi z'imodoka z'igihara ku nyubako nkihari. Iwacu hariranga. Duhamagare kuri telefoni igendanwa 0788 48 cyangwa se uduhamagare kuri 0734 tubikugezeho mu kanya nk'ako guhumbya. Lilies Shop, ibiciro byacu binogeye abatugana bose. Yes, tubaye ikaze kuri Alpha TV Rwanda. Turabana n'abafatanyabikorwa batandukanye barimo MUA Insurance, ishami rya Nyabugogo, akaba rero batanga ubwishingizi bwose ku binyabiziga. Ibaherereye Nyabugogo imbere ya banki ya Kigali. Bakaba rero wabahamagara kuri telefoni igendanwa hariyo 0788453308. Turaza kubana kandi na Lilies Shop, ni iduka ricuruza ibiribwa, bakaba bacuruza detaye, bakanaranguza ku giciro kinogeye buri wese. Baherereye mu murenge wa Runda ku Ruyenzi mu isantere. Bahamagare kuri telefoni igendanwa 0788 48 cyangwa se 0730943894. Turaza kandi kuba turi kumwe n'umuhanzi Musabyimana Donati, ni nayo mazina asanzwe akoresha kuri YouTube channel ye. Urasanga indirimbo zinyuranye, indirimbo zinyura imitima, zikanaruhura intekerezo zinaniwe. Ibuka gukora subscribe, koresha ya ndetse na comment. Ni ingenzi kuri we, cyangwa se umuhamagara kuri 0788 410981. Umuhuza Show, icyitegererezo ku bakeneye ubuzima bwiza. Dutanga serivisi zitandukanye zakubakira ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Twigisha abatugana kuvanga amarangi y'amoko yose ndetse no kuyasiga. Tubafitiye sonorisation zifashishwa mu birori bitandukanye, yaba mu bukwe, anniversaire ndetse n'ibindi byose. Abakeneye imyambaro y'ibirori, imyambaro y'abageni ndetse n'ababagaragiye bose, abifuza imyambaro isanzwe ya buri munsi. Dufotora amafoto y'ubwoko bwose, dufite photocopieuse ifotora impapuro z'amoko yose. Tubafite abatekinisiye bifashishwa mu gusana inzu zangijwe na imidite, aba kandi n'inararibonye mu gusiga amarangi inzu zanyu zigashashagirana by'agahebuzo. Turangira abakozi bakeneye imirimo, twanarangira abakozi ababifuza. Tubafitiye abakora akazi k'ubuzamu, abakora mu busitani, abashoferi ndetse n'abandi bifuzwa mu buzima bwa buri munsi. Kubifuza amazu rero, ibibanza ndetse namwe mwifuza imodoka, abifuza kuzigura, abifuza kuzigurisha ndetse no kuzikodesha, mutugane nitwe baranga bahebuje abatugana bose. Akarusho kandi, abafite indwara zabazengereje, indwara zirimo amibe ndetse n'izindi zitandukanye, tubaha imiti mugakira mu kanya nk'ako guhumbya. Abafite ibibazo byo kutanoza amabanga y'abashakanye, mutugane tubaha umuti ubakiza ibyo bibazo byose byabasenyera ingo. Duherereye Kicukiro hafi ya gare ya Nyanza, hafi y'ikibuga bigishirizaho imodoka. Duhamagare kuri telefoni igendanwa 0788 cyangwa se 0788 tukurangira aho dukorera. Umuhuza Shop, igisubizo cy'ubuzima kuri buri wese. Yes, Fisi Shop ni iduka rikomeje kuba ubukombe mu ngo zacu. Babafitiye amasorori meza y'ubwoko bwose, amasahani, amateremusi y'icyuma na plastike. Babafite kandi amakanya, amasafuriya ya yandi mukunda. Babafitiye keto zo gutekamo icyayi wibereye muri sari wawe. Babafite amapanu yo gutunganyirizaho umureti ndetse n'ibindi biryohera abasirimu.
babafitiye blender zo gukora umutobe, babafitiye blender zikora ji zitunganwa iwacu, babafitiye amaplato meza, amatasi plota manje zidutwaza ibyo kurya mu ngendo zitandukanye, babafitiye kandi ibirahure byo kunyweramo, babafitiye ndetse na amatasi, babafitiye amabase n'indobo nziza bidapfa kumeneka ubusa. Muri Fisi Shop babafitiye udupaniye twifashishwa mu buryo bwose, bakagira utu etajeri tubika ibintu neza, isafuriya nini nziza zizwi nka muvero zirahari, babafitiye imikeka n'ibindi wifuza byose wabisanga ariya muri Fisi Shop. Abacuruzi bakeneye ibicuruzwa mugende murangure muri Fisi Shop ku giciro cyaho kiri hasi cyane. Abakeneye ibishingiranwa amajyambere mugiye kurushinga mu ugurire muri Fisi Shop, bizabafasha kuko ibiciro biri hasi cyane. Abifuza guhindura ibikoni byabo cyangwa se gushimwa n'ababagendereye mu ngo zabo mu gihe bari ku meza, mugane Fisi Shop kuko nibo gisubizo cyanyu mwebwe ubwanyu ndetse nanjye ndimo. Bararanguza bakanacuruza kuri detaye muri Fisi Shop, rero nta handi ni muri Fisi Shop babaye ubukombe. Bakorera Nyabugogo ku muhanda uzamuka werekeza ku mutelemuko mu itaje izwi nko kwa Materne, muri floor ya mbere mu ruhande rureba kwibagiro ahateganye n'isoko ryubakiwe abazunguzayi hejuru yahacururizwa amashuka. Bahamagare kuri telefoni igendanwa ariyo 0788 babikugezeho mu kanya nk'ako guhumbya muri rusange. Fisi Shop rero baje ari igisubizo ku bantu bose babagana. Ukeneye ikibanza cyiza, ukeneye inzu yo guturamo ifite igipangu gifite parcelle na annex z'agatangaza, tugana iwacu mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali mu kagari ka Nyabugogo. Tubafitiye inzu nziza ifite douche na toilette zirenze imwe mu nzu, ndetse kandi na parcelle yagutse irimo inzu zikodeshwa imbere mu gipangu nziza. Niba wifuza aho gutura heza witegeye ubwiza bwa Nyarugenge n'imisozi ya Gasabo, Kamonyi na Rulindo, bizafasha umuryango wawe kubaho unezerewe cyane. Twitegeye hafi nka Norvège Karama, heza hayobotswe na benshi kuko niho dutuye. Ni amafaranga make cyane, miliyoni 60 gusa z'amanyarwanda, nicyo giciro kihabereye. Erega keza karigura mugenzi wanjye. Duhamagare kuri telefoni igendanwa 0788820481 maze tugutembereze ubwiza bwaho. Icyubahiro cyawe naho tuzi umuryango wawe. Nawe watugana tukakwamamariza kuri Alpha TVN Rwanda, waduhamagara kuri 0788957839 kuko turi umunara w'ibisubizo ku bashoramari bose batugannye.